Ngikubingelele ngiphinde ngikwamukele embukelweni Lubane TV. Siyathokoza ukuthi ususubscribe kule channel yakho ngaphambili kwindozo kakhulu ukuba nawe mfowethu osasijoyinaka ukuqala kule channel yethu. Sacela mfowethu ukuthi usubscribe ukuze ungaphutha nayo yonke video esiyifakayo kule channel yethu. Nazi engiza nazo engithatha kumthombo othembekile. uDr Dlamini umzimba okhalimali siye sambona laphana ekhathini ezedlule laphana eseke ungizwe imchunu laphana ke uzowaxayisa nabantu laba abakhulume ukweyisa laphana ngenkathi kuphuma iaccount laphana yokuthi kufanele kuxhaswe laphana amacingwane njengoba ke ezobe ebhekene necala kodwa ke leyo account isivaliwe njengamanje. Usegile imanga noma usekhulume into emangaze abantu abaningi laphana ngenkathi kade laphana endaweni yaseThekwini. Mawukuthi awuzoyibone le video la khona umzimba okhalimali ekhuluma into emangaze abantu abaningi ake uyibambe njengamanje sokufakela yona njengamanje lana bese ushiya uvo lakho laphana e-comment section usho wena ukuthi ngabe ucabanga ukuthi ubani lokukhulunywa ngaye la, ngabe ucabanga ukuthi iliphi lelicala okukhulunywa ngalo la kuthiwa khona kuzongena inews imbulo thande ngabe bese ngithi mina nani asibonaneni ngokuza icala lizoba khona elazi umhlaba wonke icala nje lelo cala lelo kuyongena inyosi enkantolo zobe ifakwa yini shanzana Kanena umuntu owazi leso sichitho ngiyamvuma mina ngenze njani lelo cala lelo eniyezwe ingabeni kuthiwe kugcwale inyosi enkantolo umuntu oyabeyenzile yimi ngifuna ukumqophela umlando into engifuna wonke umuntu asho ukuthi cha uDlamini ngiyamvuma ngifuna ukunenzela ifilimu okuhle akekho umuntu onenayo ifoni kuma social media izobe igcwele lento kuma social media ngifuna ukunenzela into engenikholwe nawe wena ongibukayo lelo cala kuyongena inyosi enkantolo kuyobe kuyini owenze lowo muntu Hold on,